Mane sing warga biar lemu, biar wis gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sira lu bendi bae, wae mene nembe teka. Maaf kan kita ndak utangi turu mau bengi begadang kan kita Sira lu dadi pawongan nak, di becus temen. Lah sira ngempani wedhus kan enggak? Iya kan siap. Ya wis weng sekian sira langsung ngarit bae, iga bagute lah. Tuh ya, duwe pawongan, becus beli ya. Wae mene nembe tekan, nembe makat ngarit. Boro-boro ngabdi ning majikan ning juragan. Angel bocah koya. Becus beli makanya campleng beli ya. Tondong ngene semau. Sampeyan iki enake apa ya? Nah, ngobrol wae karo Saipul ya. Tapi warungnya siapa sih nanggoni? Tinggal bae lah. Apa ya tenangnya tuh anaknya pengen dua bintang kita mereka mainin uji pimpin jualan-jualan kayak ini kayak maju apa gitu menggawe masingnya ngomong apa kita rasanya nggak gitu makan terpime banyak ini ngawannya tadi kembanyang yang bengi jadi macam
Tuh, mak mana nang apa? Incinya dengan yang baik, incinya mai-mai, using. Unyip. Nih, ini apa mamaku? Kanyan jika. Nya dan nyin. Jadi. Kabaran teman buliran nang kene. Nya, yang mana kini baik. No, tôi hiểu apa ni? Mình nghĩ bằng apa? Mình nghĩ một nhà nghe anh em nghe là Priwe kareweng, anapa si Rai mene-mene? Punten gan, kita kemene kepenakon gan. Mangga kareweng, si Ralu takon apa? Orang gimana liar ngajak Ira ngopor. Sudah gelem beli. ni naik no ni. Ngomong apa? Tôi mới apa minum bang namit dan tes minum nyok banyak oh yak ni lah banyak ul ni ayo nyak ayam kulit ni ayam lagi Sowak, yang ngobor manuk lah, bocah ngobor sawat daripada sira liya. Mungkin centul. Ira ndelengi apa? Ndelengi karang. Kirang asli bete pun. Minggu mau kondo kangen jagai warung, terus warung langsung tutup. Jadi rame nih pela asli nyamper sira ngobor. Kula meneku kan, penjaluk pun, oli beli. Oleh, si Ralu, emang lu bone lu pira? Ora ake kan, kita cuma 500 kenang sekolah adiknya kita. Tony hinanen banyak apa nih ayo ngomong apa tak mimi mana ya nenen ni ngomong aja sini ngomong kalau ada nenen ngomong Lah, aja mikir center tak ana yang pada irang ngajak sira ngobor kok ya kudu ana sentere bocah sowak. mahnya iya nih ngomong boni ngomong baik mak nyung ngamme ini benar ini apa ini kan banyaknya ya dapat ini lagi main ayo luku main mau main kamay mo kamay ya Ya wis, ngebelakan bleng serok buat direpen batu reta. Serok teleponan. nhớ biết gì chắc nó môi như nhau một ngày một ngày
Gerik siapa gini ngabeli? Limpung bahaya saya puli. Gerisku. Iku. Nyak wae anjing. Mau anjing. Anjing mau. Cak, telepon maning buat diangkat. Cak. Nyak ni. Oh, raja jajal bae ada 3 serok. Cek, mundur. Ketak mundur, woy. Nyawa sih, nyamun mana ya. Iya, jajal serok buat diangkat. Aku suwir gini. Ya Allah ngabel maning, Je. Kenapa kin bocah li? Halo. Halo. Mini ya. Web, Ngomong apa, Rek? Nonton itu mau jelas. Mana. Kok gampang rampes ngom. Halo. Bleng, anangan di bleng. Mene pul. Gage, ya harap kanda bisnis. Mono. Ya wis, kau mono. Ya wis ya, tak tunggu. Yo. Ya wis oleh engko lu tak kirim ning ATM Sira. Engko esuk lo Sira ngarit ya. Ya wis kesuwun kan. Kita ngkuas peluru suket. Ya wis Ben. Wis, dah. Tekak. Neng dodok Nyok, Sira lu apa ngabel kita baikku? Ini ya, mau ya. Ayo mau apa nih? Siapa sih ngompol? Ngompol? Ya, mau dimakan nen. Kenapa ku nih? Jadi makanya nen bocorin ngomong ke Sira, pengen ngajak Sira ngobor aja. Sira Ngomong ngobor kok. Angel bawa jangan kayak Yang mau nyela? Iya. Ya, ini kan semangat ngomong. Makan ngomong. Sikat, kau sikat. Makan ngomong. Mau apa gini? Skin beta makate. Iya dah, skin makate kan? Iya. Ya wis skin beta, jangan suwe-suwe yuk. Ya bisa yuk. Yuk. Bareng sila ang lupa eh. Nghe nhu cho bạn nhỉ? Iya nih kana. Hai cái mạng baik. Ya gimana tadi lang ta? Nha nhu. Yuk. Mau nhu mau nhu. Aura masa Mau nhu bây giờ làm đi. Ăn đi. apa? Ăn. Setan. Ora papa laka setan eh. Aja ngomong kayak mana? Malam Jumat ini sira diparani sok kayak sira.
Serius nih. Ya, orang beli cicang masa beli cicang beli. Unyong. Iya, sok. Baka na setan mo pata. Hindi na. Oy. Yang penyakitnya nggak mau center. Manyo. Ay. Manyo. Wah, yan alam mo. Wah, ay ito. Maayo ko bro. Melayu. Ini lah mandi kita biasa. Ah, cakap kucing ngawang. Mu ano niya kaya? Kita beli ke lah kemana ke? Ano niya Mana? Ada nih kene. Kok pindah tempat sebelah mana be? Mana ya? Nyebrang ya mana? Ay maganya teh. Ay maganya. Mana apa? Ya ano maganya. Orang apa? Mau nanya ke? Tuh mana tuh? Yang Iya. Nyebrang mana yuk? Nyebrang bayi mana yuk? Nyep mangun. Iya nyebrang mana? Nyep unya maminyang ngomong. Maaf, yang kita tulen sih jadi kita beluan. Nyo. Uy, ay bro, nyo. Hah? Uy, tinggi. Angka, mana dati? Ya, mana. Mana? Ayo. Ya, Kevin. Kaki. Goblok. Fuck tai. Ini pe Oh, jangan baik. ngomong. Hingi ko bro. Kak. Ano. Ano mo? Ini ko. Banyak. Abi ko bro. Kaya ka mang yan. Iko. Amin. Weh, kayaknya ko. Yang menyapain. Amang kami. Iya. Mimin na ayo cak. Ngayak pa ta. Kayak ayo. Daripada kan tinggal ngobrol ya. Dari makan teh jam saya bisa beli mana di gerabak baik, di kerayak baik. Tapi kak dah duduk jaga wong kene kan. Jaga kan kaji kan gas, saparan kaji saroni kah? Iya mau beli beru wong wong atuh. Ini memang. Kaji saroni kayak kanan wong bocah. Beli aja aja petan. Di unggal terus ngeprak ini karang ngambil dia ketangguhan. Iya mungkin. Kali dikit. Jari ki. Ano kami Ano ibu apa yang panjang goblok. Ano? Namanya. Apa bayi? Kubung apa? Ngomong ke baik, ngomong ke kumpul ke telu aja marah siapa-siapa. Yan. Ayo banyak banyak aku goblok. Tapi kita ning kono baik. Ya bayang mau kita goblok. Teknik iki pemaning gue. Ya mau punya untuk tuh ya game. Gue lamun diketek ning saroni kaji saroni kita kena. Ya Allah. Ora masa aso ka bae. Kita. Oh yang saya. Ya pokoknya yang mana yuk. Jambir kapan jambir. Tapi tuh lagi nggak lagi jangan mau buka nggak. Iya jangan. Ya bawa yang ini. Tôi nhưng mà hoài nhau macam mana yang mau apa? Mana pinyak mana? Iya. Terus mana sih di semek amberan. Sapu. Kaji saroni sih kayak Beli beru pak haji saroni beli beru masa beru wa. Madan RCE wong kene. Lah, madan RCE ku wong kene baru ketangguhan ku bisa kian bisa selamat. Itah madan ninggal dewek ini. Kita mau nanya nih mah. Kan ke kepok goblok. Oh ini. Iya. Yang mau ini. Mana. Sawis, rumah kabibik ini. Banyak meta dia. Apa sih diajak repong? Digerayak. Ya. Tapi kita berbanyak ya. Kau tak ke bapaknya kita. Kau esok bae, enggak esok dari ki, enggak esok ya. Ya. Terus ketemu esok bae ya. Yamin benar. Ikut jangan tuh kita. Yamin. Ini orang yang ngobrolnya. Hah? Ngobrolnya macam ini. Aku mana bae? Apa? Pasal manuk karo pari. Larang ke pari. Iya, mandiri mah. Kedean. Pin pari kaji saroni iki bagus larang pun kedelanganiku. Soalnya tenang, bisnis kedean kini. Ya bagus ka, dak bibite papa Ini bibite tengah musuh. haji saroni ku ya. Weh mulut apa buka mulut.
Pur-puran kok, Pak. Berbulan. Ay, berbulan mulu, Pak. Iya. Jadi lama yang jemput masih nonton tamu, Pak. Ora bisa. Apa ora bisa. Timpos mau siram berlakas suara yang entak. Lho bocah. Goblok. Iso kamu mangan paning beta. Yo mangke. Oke, Mangke jam jamnya. 7. Ay, matong dai. Samane. Nai. Mangke jam Jadi pira? batu wis apa? Ani nunggu. Turu. Kayaknya maling. Jam pira bisa e? Tenang, ah. Jam sangat ya kaji taruh niat tangi. Di racun beta. Sampai. Ada tamunya di racun. Diracun kaji taruh niat aco. Mati sih kena kantung klek. Pokoknya diracun. Ya, pada di sewa ki bapak punya nanya punya yang ini beli. Terus apa? Mari gak kincing kari. Iya ya kita Melayu we. Kita mana bebel nang. Ah mangke bela mangke lah mangke. Balik kok. Yuk. Cak. Weh, goblok. Intek mamanya no. Nak weh tuluk pisan. Tuluk pisan. Weh ini mau no. Enong malah. Enong goblok. Hei. Mak umurnya menyanyi mak. Ki pul. Sawe kaji saroni li sabang abang. Busung. Wah itu keprut asli deh mau lu gini. Tuen ki dari digerabak beli sih deh. Sih gak babut beli babut. Jarit. Jarit kok makai beta bedi gini di unjali. Tapi sih bakal misalnya jarit ya. Ngumpul aja nih kene, ngumpul nih karang. Masalah bakal nih kene kok pokok kaji saroni niliki. Kok iku sawe kita jarit nih sapa. Ya dah.
Yang min ko no ni tapi memang memang ini. Yang ini ngomong. Ini yang minta nyanyak. Punya emang dulu. Emang ini ya ini trong mấy trong mấy miếng miếng. Nhờ. Garing. Mantap, 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 mantap. Wis garap aja kasuwe wis yo. Ampun, Rang Kaji. Teni orang teka-teka mau ngomong ekonomi pasar. Waya ning pasar lah kau. Yen mau tak telepon ngomongnya ning Cirebon. Waya ning kene kau. Duh, Rea. Cak ah, telepon maning wonge. Aktif belit. Lah bocah ki keterlaluan ya. Telepon orang diangkat-angkat, malah saking orang aktif. Mendi bocah ki. Ah, balik bae lah. Duh, oli mancing. Sing apa? Ora oli, ora tangkap ora apa. Nasib kabaran temen mancing ora oli. Aku ditori. Anjing sampah man goblok. Oli lur. Oh, sampah man oli. Sampah temen mau mancing. Bakal dewek ini. Mana gua? Kerek ayu temen cah. Apa kan nih? Duh ya bocakan gue mendi. Di ngalun-ngalun laka, biasa gede kakek nongkrong ning kene. Parane. Di pasar sekarang hampir laka. Ning jalan pelabuhan laka. Sampai tekanin tempat nongkrongane ning alun-alun Cirebon. Laka bocahku parane mendi. Om Kajai, tegel ya. Loli mancing apa goblok ini? Tunggu loli sampah. Kiri. Nasib.
Wah, soak wasira lu. Cak mainnya yok, mainnya. Lalu koplok yok agak tiba ya anjing gunung cantungan iro sira ku sing endi yok ngat esuk laka tanggal tonggo le wong laka batang cungure ta apa Bang, yang mau set esku. Ulat yang kajai. Sampai tak kaning pasar karang ampel laka. Tak parap kini pelabuhan Cirebon laka. Sampai tepat ning tongkrongan alun-alun juga Cirebon ku laka, Bang. Bocah curut ka bocah kan. Empu mendi parane. Sengit wera. Bodoh kayaknya bocah dah. jauh syok lah aja diketuni aja ditangisi aja digelentengi ya namanya kau ngurip anak sing dibobodo anak sing ngebobodo wah ya soak basira lu wah melayu astagfirullahaladzim rang Ya wis bang, yang balik dikit dengan nantus wayai maghrib ini. Ladadu ladadedam. Waduh mendung temen ya. Dan ini. Siapa kan ya? Kayak wong Arif. Arif sawe Kaisaroni. Wah ya ini bener gini. Wong telu bisa ngarit kan. Anak kayak sawe Kaisaroni sing diariti kan aja. Pari masih durung kuning, durung apa masih ijo diariti. Kayak rombongane RT Dori kan aja wong aja. Iya RT Dori kan aja. Lapor git, lapor. Oh, di situ ya, Mas. Ya udah, Mas ya. Nah, juragan iki mendhi wonge lak kawong lak apa umahe rapet. Ui, kamu mau cek yang ayo mau yak mau mak ini ya, Jude bek.